Сегодня мы провожаем последний путь настоящего героя, потомственного офицера, любимого сына, брата, дорогого любимого мужа, молодого отца. Сегодня мы провожаем наш Лайсах. Очень страшная трагедия, очень страшная утрата для семьи, для всех нас. Oysa olsam da bu şart çekti. Aminde biz ana her vaxtını şundaydı. Ana bilan nurlanıp yaşarız. Aminde analarımız da şunday atalarım olanından medenileri de nurlanıp yaşarga yazsın. Aminde bize yaptan her vaxtını oluşu, hürmet, rahmetullah. Bir jikte koytarıp olmayı. Biz dostuna oğlunda oturarız biz. Biz soңғы yılda Oysax'ımızda oturarız. Hem de basıp duruşu Türkler bola şağın hatırlayacak. O şuşunda tuğan, şuşunda üsken, şuşunda okudu, sport bir animasyon etti. Eti uzdular onların yürüyecek sürtünü tamamladı, Kazan'a barıdı. Başka şehirlerde, rayonlarda işlep kayıttı. Sana uğruna bile bizde İçki İşler Birliği'nde migrasyon açanı olmuşlardı. Milli anam ol düzüstünde şın namuslu jigiti, şın ofiseri. Ушкан ішіне қарап, жеріне жеткеріп болдырып ішілді. Аңа бек зор рахмет. Енді бұл мүмкінде не дегені еуат көшілер айтсақ та, ол кемдір шекелді, жетмәр шекелді. Шоң көрейінде мен аңа рахмет. Рахмет етесім келе, әтиенелеріне, ойласына рахмет етесім келе. Аңа бұл ұшқанлары үшін, ярдем еткенлері, мен шошындай ират тәрбиелегенлері үшін. Біздің системада мұндай иратлар көп. Әмі ләкин бұл олардың дағы ең асыллары еді. Қызғанышқа башы мына бүгін шушындай қожиға болды. Енді семьясы, ойласына, әлбәтті біздің традиция шындай біз олардың олқымабыз, оларға қайыр оқы ерден кетіп қарымыз. Ойсаққа бірген әсіміз. Орны жұмақта болсан, ауыр тұқырағы неге болсын. Керек кішіге Алла Тәләның жәннәттің түрлерінде ұшырашуға насip болсын. Біз har vaqtda istеп тұрбыз. Біздің yüreklerde мәңгі қалар. Şuna bilen bizden hoşlaşıp sizi tamam. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâllîn.